Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk song lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk song norokto saimano sung chini channel o sal burung chakri ni khobor tai educational video rongno upload khai tongo norok chini channel no chajagui tonghankai chini channel no subscribe khaina di tai chini video rongno norok chajagui tonghankai chini borok ni bisingo norok chini video rongno share khai di kisa kosto khai jate chini borok rok jotono chini channel ni tui kisa misa saiman thung hangke Takhuk Tei Bukhuk song sung chini channel o tini haino hai chini o video o je chakri ni tui kok salna phailaika o chakri ongkorwi faika postal job ni tui o jago je chakri ongkorwi faika o chakri ongkorwi faika post of gramin dak sebak cycle ongkorwi faika Orissa ni throtui maneno Orissa state ni bagai o jago postal circle ni tui chakri najano nai tongo oboni bagai Takhuk Tei Bukhuk song norok Tripura tongtoti phano job roi mano o jaga gila mano post tongo o post rong tibo song kok salainai kaibesuk vacancy ongkorwi faika kaibesuk post ongkorwi faika tai norok Tripura o tongoi Agartala tongoi norok o chakri rongno norok porikha rok reida mano oborong tibo song tini kok salainai Takhuk Tei Bukhuk song norok tamana di norok o chakri ni bagai Agartala tongoi no norok o job no apply khai mano maneno norok Agartala tongoi no norok o job ni bagai examination roi mano hingke Takhuk Tei Bukhuk song tini chin video o chakri ni tini kok salainai जों nailainai je bahai जों o chakri rongno apply khailai tai tamo nangmani borok qualification rok sanka oborong tino जों tini kisa oro kok salainai Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song lekari जों tini chino video no chenglainai Takhuk Tei Bukhuk song notification borok Puilano sika notification for the post of gramin dak sebak cycle aboni pore borok sika Orissa circle mane Orissa circle ni under no o jaga gramin dak sebak ni post ongkorwi faika oboni bagi borok Puilano sika application are invited by the respective engaging authorized as shown in the annex I against each post from eligible candidates for the selection and engagement of the following posts of gramin dak sebak maneno gramin dak sebak ni grama posto o jaga chakri na janai tongo hangke o chakri ni bagi no o jaga invitation kari rejaka hangke जों tabuk nailainai je bo post ni bagi o jaga chakri ongkorwi faika Puilano je post ni bagi chakri ongkorwi faika omongkha branch post master ba BPM ni bagi chakri ongkorwi faika aboni pore ongkorwi faika assistant branch post master ba ABPM ni bagi ongkorwi faika aboni pore ongkorwi faika dak sebak ni bagi hingke total o jagao tinta post ni bagi chakri ongkorwi faika Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok o jagao time related continuity allowance ba TRCA ni kok sajaka maneno bo post ni tei busuk o jagao salary rok rijaknai oboni tei borok oro kisa kok sarika borok Puilano sika BPM ba branch post master ni tei borok o jagao je starting salary omo sajaka 12000 ni simi 14500 joratei salary ngui mano oboni aboni pore borok o jagao ABPM ba dak sebak ni bagai salary kok sajaka 10000 ni simi 12000 joratei salary ngui mano aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok o jagao boys ni kok sajaka boys ni kok borok sajaka o jagao 18 to 40 years jorangna nangnai nongni boyos ba 18 থেকে 40 বছর জোড়াতে নংনি বয়স না নাংনাই aboni logi SC candidate ni bagai o jagao 5 year ni age relaxation rijaka মানে no 40 বছর plus 5 বছর ngake 45 বছর জোড়াতে চিন Tripura sorok o job no apply khaimano aboni pore educational qualification borok saka secondary school examination pass certificate of 10 standard with passing mark in mathematics local language and English maneno jaga sajaka norok class 10 pass kaino norok o job ni bagi apply khaimano logio norok ni mathematics subject tono nangnai tai local language maneno chini judi Tripura hangke chin Tripura ni je local language Kokborok Bengali oboni bisingo jeba kaisa tongkhai nongo tai English language obo norok ni subject tono nangnai matric o aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok sajaka compulsory knowledge of local language maneno norok kintu local language ni tei compulsory knowledge tono nangnai chini Tripura ni bagai local language Kokborok bai Bengali tongo o kaini ni bisingo norok jeba kaisa jodi kaham kai clear khai saimang khai tai srimang hangkai norok o job ni bagai apply khaimano hingke Takhuk Tei Bukhuk song norok o jaga nugui tongmano examination center ba postal circle ni tei borok je information riwi rikha state wise omoni tei borok o jaga information riwi rikha oboni bisingo 15 number no chini notice ni tei kok sajaka notice ni tei total o jaga 6ta state ni bagai borok o jaga kok sai rijaka maneno 6ta state ni tei norok o jaga job apply khaimano Puilano Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura hangke Tripura ni bagai bo o jaga kok sajaka maneno Tripura ni 30 norok o job no apply khaimano
Tripura ni bagi je local language o jaga borok kaisa option de uri kha Bengali mane norok Bengali compulsory saimana nangnai norok jodi o job khyna musung kangkai tai Tripura tongoi norok oboni bagi examination bo riwi manu aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok o jaga sajaka application fees ni regarding application fees ni kok sajaka application fees o borok saka 100 rupees nangnai norok apply khaina puro aboni pore borok saka jara bori candidate tongnai tai transmen ba transgender tongnai borok ni bai kinto o jaga kono application fees nangya hangke Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok next saka selection criteria ba bahike norok selection khaijaknai aboni ti borok kok saka online application khaipaiman pore norok ni details rokno borok nainai details rokno naiman pore norok ni je marks tai norok ni qualification ba norok ni je experience rok omrok no borok naimani pore norok no o jaga shortlist khaijaknai shortlist khaiman pore no norok o jaga o job ni bagai selected angnai hangke Takhuk Tei Bukhuk song borok o jaga sajaka norok o job no bahike apply khainai o job ni tei norok jodi interested tongkhangkai norok o job no apply khaina musung hangkai borok oro sairikha norok jodi o job no apply khaina musung hangkai borok ni je official website tongmani indiapost.gov.in o jaga thangai norok online registration ma khainai borok je official website dewi rimani ongkorwi www.indiapost.gov.in o jaga thangai norok online registration ma khainai angya khaiba borok tai gaisa o jaga website dewi rikha ongkorwi apppost.in/gds online oro thangai bonorok online registration no khaimano amoni bagai borok je date dewi rikha ba online registration khaina bagai borok je date dewi rikha ongkorwi September ni 1 tarik ni semi September ni 30 tarik ni bisingo norok kintu oboni bagai online registration ma khainai hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok o date ni bisingo no norok online registration khaina rakdi online registration khaipro nong logi tam tono nangnai document rok amorok borok saka ba tam information dine nangnai Puilano borok sika norok nijeni bumung dine nangnai apra norok ni father ni bumung apre mobile number date of birth gender community aboni pore borok saka PS type of disability norok jodi PS tongkhai ba disability tongkhake ba tongkha kari ba krai aboni ti norok information mari nai state in which class 10 pass mane no borok o jaga sajaka norok bo state o class 10 pass khaika aboni pore board in which class 10 pass bo board o norok class 10 pass khaika omo bo norok details mari nai aboni pore borok sajaka year of passing class 10 pass mane no sajaka o jaga o class 10 norok bo year of pass khaika aboni pore class 10 pass certificate number roll number mane no o jaga o norok ni class 10 pass khaimani omoni certificate number tai roll number rok bo norok o jaga o provide ma khainai bo borok ni registration khaipuru ba borok ni website o registration khaipuru omoni details rok norok mari nai hangke Takhuk Tei Bukhuk song payment ni kok to song already saipai leka payment o borok sajaka je 100 rupees nangnai norok ni payment khainani bagai haipano bwrui tai transmen tai transgender rok ni bagai o jaga o kono payment ba kono application fees nangya aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song norok jepuro online registration khainai online registration khaipuro norok ni koyekta document rok borok ni website o norok upload ma khainai o document rok ongkha norok ni class 10 ni certificate norok kintu a jaga o scan khaiei borok ni website o upload ma khainai tai norok ni date of birth ni certificate bo norok scan khaiei borok ni website o upload ma khainai aboni pore norok ni computer certificate tongkhaiba computer certificate norok scan khaiei borok ni website o upload ma khainai aboni pore community certificate mane no norok bo caste ni te belong khai ST hinke ST OBC hinke OBC general hinke general aboni certificate no norok scan khaiei borok ni website o upload ma khainai aboni pore norok photo tai signature omono bo scan khaiei borok ni website o upload ma khainai aboni pore sajaka norok jodi PS candidate hingke norok ni PS candidate ni certificate bo norok o jaga upload ma khainai aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok o jaga sajaka important instruction mane no norok jodi o chakri ni tei kono doubt ba confusion tangkai borok ni jo jaga website dewi rimani o website ni thotei norok direct thangai a jaga inquiry khaimano ungya ka borok ni ro helpline number dewi rikha o helpline number o norok call khaiei norok o job ni tei kok sangai nai mano aboni pore borok o jaga o important dates rok dewi rikha Takhuk Tei Bukhuk song important dates rok ni bisingo borok puilan sajaka registration and fee submission start date ungui thanai September ni 1 tarik ni semi tai registration and fee submission in date mane no paimani somoy khamoni September ni 30 tarik aboni pore borok sajaka application online submission start date mane no application no rok online submission khainani start date ungui thanai September ni 1 tarik ni semi no tai application online submission end date omobo September ni 30 tarik ni bisingono mane no borok o jaga clearly sajaka je norok online registration ba online application submission khainani date ongkha September ni 1 tarik ni simino sengai thanai tai online registration ba online application khaimani date pai thangnai September ni 30 tariko hingke Takhuk Tei Bukhuk song September ni 1 tarik ni simi September ni 30 tarik ni bisingono
norok online registration ba online application ma khainai hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagui asungno sung tini o chini chikon sa video o nailaikha All India Postal Circle ni tei je chakri ongkorwi faika basically omo Odisha state ni bagui obo ni tei sung tini kisa chin video kok salaika Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi o chakri ni bagui interested tongkangke norok Tripura ni tibo o chakri no apply khaimano mane no Tripura tongibo norok o chakri no apply khaimano o jaga gilama post no chakri ongkorwi faika hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagui asungno norok jodi o chakri ni tei interested tongkangke ba o chakri ni tei kuno doubt tongkangke norok ani comment box o thangai norok ano songui mano ang norok no reply rinani jotesto try khainai hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi chini channel o katalangui tongkha chini channel no subscribe khaina rakdi o mahaino tei bo nangmani video rok no naina bagui tai chini video no chajagui tongkha like hangke Takhuk Tei Bukhuk song jotono no Khulumkha jai hind kaham dongdi susto tongdi।